Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün dekabrının 29'u Cuma günü. Azat etilgen reynilerinin yaraları onlarının işkencelerge uğratılganını tasdiqlay. Çok usunun baş yaraları var, dişleri urup sındırılgan de bildirim. Uç taraflama kontakt grupasında Ukrayna temsilcisi Irina Gerashchenko. Şimdi 24 harbiy hizmetçi Kiev'deki Müdafaa Nazirliğinin hastahanesinde yata. Da 41 harbiy devlet işler idaresinin hastahanesinde buluna. Harbiy ve harbiy olmagan reynilerinin reabilitasyasına ruhiyatçılar takımı koşuldu. Başında ATO veteranı Ukrayna prezidentinin ATO iştirakçılarının реабилитациясы meselesinden vekiliyetçisi Vadim Sviridenko tura. O UATV telekanalına ruhiyatçılarının halkara sertifikatları bar olganını bildirdi. Ukrayna reynilerinin nevbeteki azat etu basamağı hakkındaki müzakereler yanvar ortasında başlanır. De bildirdi UATV telekanalına Yukarı Radasının insan hakları meselelerinden vekiliyetlisinin ketibiyet rehberi Bogdan Krikvelenko. Onun sözlerine göre yanı müzakereler evvel olganlardan daha da sıkı surette geçirilecek. Çünkü mekanizmi kısmen işlep çıkarılgan. Bu sefer cedvellerinin tasdiqlavına ve logistikanın gelişilivine çok vakit sarf etilgen edi. К переговорам в рамках Минска. Minsk çerçevesinde müzakerelerge yanvarının ortasından başlamağa hazırmız. 2 haftadan sonra bu mevzu boyunca diyalog kurulur ve insanların en kısa müddette azat edilmesi için acele surette cedvellerini tasdiklamağa, uzlaştırmağa, teşkilmege umut etemiz. ОБСЕ миссиясы işgal etilgen Donbass'ta Rusya gradlarını kayıt etti. Top atışının reaktif sistemasını nezaretçiler Lugansk'tan 30 kilometre uzaklıkta Mirne kasabası yanında görgen edi. 4 sistema Novoamrovsivskaya kasabası yanında Donetsk'ten 50 kilometre uzaklıkta durmakta. Dinkeverlerinin harbiy teknikanın geri çekilmesi yerlerinin dışında tura. Bu ise nezaretçilerinin son hesabatında aytılgan gibi. Minsk anlaşmalarının bozuluvudur. Bundan da gayrı hükümetinin nezareti altında olmagan regionlarda ОБСЕ gaubitsa ve tanklarının turganını kayıt etken edi. Amerika Koşma Ştatları Rusya'nı Donbass'ta zidiyetinin toxtatılması boyunca mecburiyetlerini uzun almağa çağıra. Bunu Devlet Departamentinin spikeri Heather Nauert bildirdi. Onun sözlerine binaen harbiy hareketlerini toxtatmak için Koşma Ştatlar, Frankistan, Almanya ve Ukrayna yardımı ile Rusya'nın işbirlikte bulunmağa hazır. Şu cümleden zidiyet zonasında bulunabilecek barıştırıcı misyasının çerçevesinde de sınırının ve ağır silahının geri çekilmesinin nezareti de şu sırağa kiri. 2013 senesi noyabrinin 30'unda Müstakillik meydanından narazılıkka çıkan studentler zorlap dağıtılgan edi. Berkut mahsus bölügü meydanı Евромайдан degen narazılıkның iştirakçilerinden temizlemeye tırıştı. İnsanlar esasen gençler Nazirler Kabinetinin Avrupa Birliği ile asosiasiya anlaşmasını imzalamamak kararına karşı çıkan edi. Dağıtı vaktinde 130 insan zarar görgen edi. Евромайдан menlik inqilabına çevirindi. Karşılıkның en kergin noktası fevral 18-20 günlerine keldi. O günü 100 insan elak olgan edi. Yanvar 1'inden 70 memleketinin şu cümleden Rusya'nın vatandaşları da Ukrayna'ga parmak izlerini berip girebilecek. Harkiv sınır bekçileri çetel vatandaşlarının biometrik nezareti için yanı levazimatını sınap baka. Yanılık ve Ukrayna teritoriyasına kiriş kaydeleri hakkında tafsilatlıca muhbirlerimiz hikaye etti. Biometrik nezaretті кетешаты инчоу бір тақағала. Ишбу незарет Русия ile сынырда Сумы ve Харьков vilayetlerinde sınav rejiminde çalışıp başladı. Pasport nezaretinin keçirilmesi vaxtında teftiçi vatandaşının vesiqasını ala, onu malumatını okup alған cihazga pasport vesiqalarının içki sistemi blokuna yaslandıra. Sonra resmileştiruvunun Nevbеттіге басамағында программа мақсулы Украинаға келген ватандаşға пармақ іздеріні чықарып алмаға теклиф еті. Украинаға ilk ziyaretінен келген ватанdaşының сağ елінден 5 пармағының
излері алынажақ. Пармақ излері ярдымынен Украинаға келген чет ел ватандашлары ақында малюматны тежде огрымек инканы пейда олур. Деп айта сыныр бекчелері. Система Интерпол базаларына бағланған. Алынған малюмат ички ишлер назерлігі век коч хызметінің сиджелерінде сақланылажақ. На данный момент Ал азырда шархи региональ йönелиш буюнча айрыжа Русия Федерациясы иле сыныр буюнда 28 кырыш ноктасы чалыша. Шу сурада биометрик малюматының алынмасы Украина тәлүкесізлігінің қысымларындан бірідір. По роду Зинаатым тынч аграр фаалиетім буюнча Гоптевка кырыш ноктасындан сықы суретте кечмектім. Арекетлеріме bundan зарар олмас. Ибел барып келгенім, меслиятларымны кечіргенім кебім, шымды де барып кележем. Январь бірінден биометрик малюматының қайды ту системасы 157 халқара кіреш ноқтасында жылышы башлайжақ. Италия президенті мемлекетінің парламентіні дағытты. Себебі векілетінің 5 еллық мүдетінің сонуна келмесі. Бұл кебі формаль процедура әр мүдетінің сонында кечірілі. Яны чағыру депутатлары март айында сайланылажақ. Деп яза Deutsche Welle нешірі. Италия парламент девлеті әссас қарарларының әзірлер кабинеті ала. Оны есе парламент тізе. Нью-Йоркның мескен евінде туташқан янгын нәтижесінде 12 инсан әлі колды. Дорту ағыр алда хастаханеге еткіздірілді. Бронкс районында ақшам 5 қатлы мескен ев яны башлады. Атышны 160 янгын сөндіруде тоқтатмаға арекет етті. Оларның сөзлеріне көре күчлі рузгер кедер етеді. Янгын себеплеріні қанун құруйжылар огрене. Әлі қолғанларының сайысына көре бұ Нью-Йоркта сонки 7 ел içinde олған ән миқияслы янгындар. Үрметлі сәржелер, бұды қиқаға бұ сонки хаберіміз әді да чо хаберлеріні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көріш кенже.